program za vjeronauku. Svakako da će postojati i postoji. Ali vidite, ovo su učitelji crkve. Sveti Grigorije Palama govori da i djecu treba učiti da se mole Isusovoj molitvi. Sveti starac Jefrem Arizonski, kod njega, zato što je on naslednik ovoga predanja. Iako vrlo priprost, u svjetovnom smislu potpuno neobrazovan čovjek, ali u duhu i tekako obrazovan. Obrazovan ovim predanjem i razvijan u duhu i u imenu Božjem. Čovjek je napravio tamo akademiju u sred pustinje, pustinski univerzitet. I tamo su i djeca. To imate tamo u onim knjigama i fotoalbumima. Vidite, ljudi različitih profila, od prostog naroda do vrhunskih intelektualaca, svi sa brojanicama. Ona jedna čudesna fotografija pred njegovim odrom, majka se poklanja da cjeliva starcu ruku, a djevojčica iza nje, šta ima, možda 5 godina. Ozbiljan lik, drži brojanicu, nije ono dijete blentavog izraza, znate ono što, znate, ne drži ni mišiće, ni vilice, sve je ono rasuto. Zato što je takvoga duha, vaspitanja, kao što je, nažalost, mnogo djece. On ima, čovječe, zumiran pogled, ima oštrinu u pogledu, brojanica. Neko će reći, pa šta zna dijete? Šta znaš ti? Šta ti znaš? Što, hoćeš dijete da znaš što i ti znaš? Tako? Hoćeš da prođe iste tunele koje si ti prošao? Pušti dijete, neka se razvija. Pustite djecu, neka dolaze meni, Gospod je rekao. Šta ti imaš? Znaš, i to čak i kao roditelj. Je li sve prošlo kako jest? Drži svoju mjeru. Što kaže vladika Nikolaj, ti si staratelj. Pušti ga ti i meni. Daj mu moje ime, podrži ga, daj mu i primjer, neka te vidi malo. Znaš, neka te vidi malo, pa dijete gleda. A otac se moli, Gospodi se Hriste, pomiluj, pa majka. Što ono neće to da usvoji? Hoće. A nemo da trčiš za njim sa brojanicama. Pusti ga. Duh Sveti će to da uredi. I onda sve ovo drugo će da usvaja lakše. U suprotnom, mi ćemo sva ta formalno izložena i sistematizovana znanja, nećemo moći da ih gutamo. Nemamo čime da ih varimo. Jer nema blagodatnog metabolizma, ajde tako da se izrazim, koristim sve ove izraze, praštajte, možda neđe i mašim, ali razumijete to. Znači ovdje, pazite, Sveti Grigorije Palama je jedan od velikih učitelja crkve u rangu zlatoustog Grigorija Bogoslija Vasilija Velikog. Znači, nije dobro sporiti se s njim, što ćemo da vidimo iz ove priče. Znači, i djecu učiti. Slušajući ga, kaže se, starcu Jovu se učinilo da se radi o novoj stvari, te je počeo da se prepire, govoreći da je neprestana molitva stvar samopodvižnika i monaha koji žive izvan svijeta i njegove sujete, a ne svjetovnjaka koji imaju mnogo briga i poslova. Vladika je naveo nova svjedočanstva koja potvrđuju navedenu istinu i nove nepobitne dokaze, ali se starac Jov nije ubijedio. Potom je Sveti Grigorije, izbjegavajući mnogoslovlje i prepirku, začutao, te je svaki pošao u svoju keliju. Sad, iskreno, mi kad smo nekad čitali ovo žitije, pa kad se kaže svaki otišao u svoju keliju, moja asocijacija je bila to kelije kao mi što imamo, znaš, uđeš na vrata, popneš je na sprat, pa onda hodnikom, pa je moja prva s desne, a tvoje na kraju hodnika s lijeve strane, i tako su se razišli svaku u svoju keliju. Međutim, sad kad smo bili u Veriji, kaže nam monah da ako hoćemo, a stvarno smo posjetili Veriju samo zbog Svetoga Grigorija Palame i ovih događaja,
i znajući da je tamo boravio, naravno. A monah nam kaže, imate, kaže, pećinu Svetoga Grigorija, njegovu keliju, koja je tu na nekih 200 metara od manastira. I mi pođemo i onda vidimo da to nije bila soba na kraju hodnika, nego pećina sa jednim vrlo malim otvorom u jednom brdu od sige sa 2 mala odelenja. Tu je on živio. Inače, taj manastir je bio tog pećinskog tipa, znači crkve gdje su se sabirali subotom i nedeljom, a monasi su živjeli u tim pećinama. I kaže ovako, kada je potom u svojoj keliji htio da se pomoli nasamo, vidite sad, intervencija sviše, jer ne radi se o bilo kakvoj stvari, o bilo kakvom učenju, vrlo bitno. I nebo ima potrebu da interveniše. Anđeo se javlja starcu Jovu, anđeo koga je, kaže, Bog poslao, koji hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Znači, radi se o spasenju. Da li treba prizivati ime Božje samo u manastirima i samo specijalno odabrani monasi ili svi? Pa to je pitanje spasenja. Ti ako oduzmeš narodu ime kojim se jedino mogu spasiti, ti ugrožavaš direktno njihovo spasenje. I zato nebo interveniše, jer to je jako bitan trenutak. Vidite, samo nebo je bilo uključeno u taj njihov dijalog. Jer ovaj razgovor između Grigorija i Jova je opšte poznat za svakoga ko se ovom temom i ole bavio. Opšte poznat razgovor. Vi ste svi pospali, ja vidim. Dobro, Darko ne spava, to mi je bitno. Sad bi sveti Jovan Kasjan, on je imao takve budilnike, kad vidimo bratija spava, pošto ima taj demon uspavljivač, kad se govori o ovakvim stvarima, onda idu ti gasovi, nevidljivo i polako. Iako smo ustali prije sat vremena, ali kao da danima spavao, nisam neobičan kvalitet sna. Tako bi slatko zaspao, valjda neće još dugo i tako da. I sad sveti Jovan Kasjan, on je bio čovjek profesionalac. I onda snimi situaciju i vidi da gasovi polako rade i onda naglo prebaci priču na neko praznoslovlje, nešto iz lupeta, nešto, onako minut, ne znam, o blinkerima, o dinamitu, o agregatima, o lovu ribe na struju ili tako nešto. I odmah se, popale se svi, oči se pootvaraju i kaže, smo tu, svi smo tu, idemo dalje. I onda ili neka priča o fudbalu, o politici ili nešto tako. I odmah, pažnje. Kakve su to fenomeni? Kaže, anđeo je ukorio starca Jova i rekao je da to što on govori, da to nije Božja istina. I da ne treba tako ni on da misli, niti druge da uči. Nego ono što govori sveti Grigorije, da je to istina. I da i sam tako vjeruje i da druge tome uči.